Neno la Mungu inasapoti hicho unachokifanya. Mungu amesemaje? Mungu anaongea nini kwa habari ya hicho unachokifanya? Mungu kaongea nini? Sikiliza, ukipata neno katika Biblia, simama na hilo neno, taona matokeo. Wandugu, taona matokeo. Huu ni mfano mmoja kati ya mifano mingi iliyo katika Biblia. Mungu aliyetenda kwa Elia akatenda na kwako leo katika jina la Yesu. Nasema tena, Mungu aliyetenda kwa Elia akatenda na kwako leo katika jina la Yesu. Wewe simama na neno la Bwana. Mungu atatenda jamani. Nasema tena, Mungu atatenda jamani. Mungu atafanya, watu wa Mungu. Tusivunjike moyo, tusikate tamaa. Yeye aliyenena ni mwaminifu na wa haki. Aliyetenda kwa Elia na kwa wengine atatenda na kwetu. Ni siku moja tu Mungu atakuvisha heshima.